Allo, assalamu alaikum warahmatullah. Nauna Selli thérapie. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur la page de Nauna Selli. Partout où vous êtes dans le monde, Montrame Conakry, France, Belgique, États-Unis, Mali, Bamako, Sénégal. Partagez le live, mettez le cœur. Bonjour à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Ida mari toɓɓe nde sendototen hannde tawɗum bisinillahi waway ɓeydude on e gurdanje ɗi wonɗon e mum ɗin. Ko honɗum woni sababuji tawɗi hannde deƴƴere wonki men on ko wiyete kon sakinati hino ɗuyti moƴƴa. Wona jawle ɗen woni ko manki, wona nemaji ɗin, wona ɓiɓɓe, wona sonnaɓe, wona worɓe, kono ko wiyete kon deƴƴere wonki sakinatu, la tranquillité du cœur, l'apaisement, ko honɗum waɗi ɗum ɗo heɓotako. ɓay ko ɓuuri hewde kon si en daari ko addata en darnugol cuuɗi, ko noddata en e moɓugol jawle, sodugol matériel ji, fonder une famille, wondugol e ɓengure mum, ko huula kon tigiri tigiri, ko fiyo o tigi ɓutti. Si tawi noon ɗiɗo biji fof, wonɗo ɗaɓɓirde visa, wonɗo voyagirde, wonɗo ɗaɓɓirde jawle, si a ndaari nder ton tigiri ko banada mon ɗaɓɓude ko dogugol soñja. Jon noon si tawi ɓaawo moɓugol ɗiɗo biji fof a yiyali nder ton ko wiyete sakinatu, deƴƴere. Haray ko honɗum woni haɗude deƴƴere nden heɓo. Nawnaji men buy hannde no humodiri e angal deƴugol meɗen. Partagez le live, mettez le cœur, vous êtes sur la page de Nauna Selli. E ngara ƴette yoga e toɓɓe hannde ko wawata andinde en ko honɗum woni hatte gurdam men ɗan deƴƴa. ƴetto en kadi toɓɓere ɓe isnillahi wawen yewtude ko jikku honɗum bani adama o ndiwa jikkinorade fiyo gurdam makko ɗan deƴƴi. Partagez, mettez les cœurs. Vous êtes sur la page de Nauna Selli. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Salam alaikum. Toɓɓere men aranen nden no tawa ko woni haɗude heɓen ko wiyete kon deƴƴere ko nde wonno en dogi en pottitike ma en dogi en tertike nden nokkure nde Allah waɗani en fiyen deƴƴi. Ka galleji, ka hoɗo ko ɓennata kon home ko nokkure ka hewtitata. Ɗum ɗo no wona suudu ka walotoɗa, hino wona leydi ma ndi, no wona hoɗo ma ngo mi fillito, hino tawa ko waɗi ha hande wonkinji men ɗin deƴƴa, gurdam men ɗan deƴƴere fayda no fanɗi nder ton ko nde tawata en dogi en tertike nden nokkure nde Allah subhanahu wa ta'ala on waɗani en ko wiyete kon as-sakinatu. En portike nokkure ka Allah waɗani en fiyen deƴƴi. Mi tañƴini de yaltugol ɗaɓɓa jawdi no wondi angal deƴƴere, yaltugol ɗaɓɓa golle no wondi angal deƴƴere. Nokku o a yalta woni yahana, andi ko ya yaltu yahana. Ka yaltuɗa ɗon ko ɗon deƴƴere nde woni,
ko yahanda kon e ka yahanta kon ko ton angal deƴere nde woni ko ɓuri chatte fof ko no ndeɗɗo wonata e nder ka nder suudu makko haray mo waywa koɗo haray mo soƴi wasinanaka makko o woni buy e meɗen hiɗen e cuuɗi kono no wa'ani en wasina en hewtitali taw hay si tawi hiɗen feññinde ko labba ko foti d'accord mais ka wonkimmen we are not at home en alaka suudu. Merci, partagez le live, mettez les cœurs, je vous salue tous. No tawa piiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗani bana adama fi yo deeƴu piiji tati ƴettu karambol winda ɗiɗo piiji tati hara a wirsidaki e majji ara nun e cuuɗi ara nun ɗum ko cuuɗi ɗi anglais ɓe ndako home suudu ndun si wiyama noon ɗo suudu wona nokkure tun ka walotoɗa si wiyama suudu wona nokkure tun ka walotoɗa kono nokkure kadi ka hewtoɗa waloɗa no tawa wonugol ka hoɗoma wonugol ka leydi ma wonugol e nokkure tawnde jeydaɓe e sabodiraɓe no wonda ɗum kadi ko home ko suudu wonugol e nokkure ka goɗɗo kolotama étiquette koɗo étranger ɗum kadi ko home ko suudu mi fillito ko nokkeli tati Allah subhanahu wa ta'ala waɗanma fii ka heɓa deƴƴere kono noon si a dogi a pottitike ɗin nokkuli tati ko heɓuɗa wo ko heɓuɗa a taway ya un vide manque de tranquillité a taway no nder ton ara nun e ɗum noon e wi ko buyut ko cuuɗi ko ɗum waɗi bani adama ko enen fijiri ko wiyete fi suudu ko nokkure ka heɓata cella ko nokkure kadi ka heɓata nawnare si tawi ko wi'i no suudu ko ngala ton ɗimmum ɗum ko ɗoygol moƴƴol ɗoygol ɗanorangol jemma na ñalorma de ɗoygol jemma le sommeil réparateur ɗon kadi ko nokkure ka bani adama heɓata la tranquillité de cœur. Partagez le live. Tataɓum ɗum ko sonnajo moƴƴo tataɓum ɗum ko sonnajo moƴƴo suudu no ndu way wonu ndu way si tawi sonnajo moƴƴo ala e mayru haɗa e suudu no way wa kaso sonnajo moƴƴo noon ko nder galleji moƴƴi ɗi yaltata sonnajo moƴƴo noon ko hakkunde worɓe kelluɓe yaltata. Voilà, partagez le live. Qui est là? Faites-moi savoir si le son est bien. Merci beaucoup. Oui. Ko waɗi ha hande ko tawata kom hande en deƴƴa wallahi sa yi bana adama no doga hakkunde clinique e clinique hakkunde moccoɓe e moccoɓe hakkunde ñawoje e ñawoje sa yaltini angal deƴƴere e makko ɗuɗata ko lutti e nawnare ɗuɗata ko lutti e nawnare hiɓe e nder cuuɗi kaɓe deeƴa si minni cuuɗi leydi fof ko suudu leydi ndi fof pet mayri ko ndi suudu hiɓe e nder cuuɗi kaɓe deeƴa hiɓe walade jamma kaɓe deeƴa hiɓe wondi e sonnaɓe kaɓe deeƴa. Partagez.
ara wi ko ɗiɗo piji tati tawata Allah no waɗani en fii ka wonki men kin deeƴa kono en dogi hiɗen dogude ñande wo ñande bimbi Allah wetuɗo o hiɗen dogude tertoɗen ɗin nokkuli ɗo tati. Oye en inni hom no wona kama sa heɓi ɗo joni jawdi, sa heɓi ɗo oto walla baggal, sa heɓi ɗo joni kaydi, ko honto mijotoɗa ya dogu. Bana adama fof si heɓi moƴƴere emo yiɗi moƴƴere nde o heɓi nden ɓen wonɓe ka makko yo sendodo e maɓɓe. Fi honɗum ko ton teddungal makko ngal woni, ko ton mangu makko ngun woni, ko ton gorore makko nde woni. Ko ɓen ɗon andata, ko ɓen yimo ko o toso kon yimo ka o jande, ko ɓen ɗon o sendodata. Joni noon neɗɗo woni dogowo nden nokkure ɗon, ko jelo men woni dogude yaha ka yimɓe ɓe nga sikkay ko ngayuri jokkuma, ko jelo e men woni natude e leyɗele sikkay ko ngayuri woni ɓawma. Ko ɗum hatta heɓa teddungal Angola, Mozambique. Par ce que angoleje on o yinoma fewndo natuɗa, o yino wawɗa non, o yino kulolngol en no e ma, o yiwno no wawnoɗa non fewndo aruɗa, o yinoma, o yino ko ha honto hettiɗa, ko ha honto marɗa pinal, o yiwno, o yino yewtiriji ɗi wonnanɗa yewtude fi leydi mandi. Angola wonta kama aduna, Mozambique wonata kama aduna. ɓe yino natirɗa non ka leydi ɓeya, ɓe yino no arduɗa non, ɓe yii ko wonɗa fenude e hoore leydi ma ndin kon, ɓe yii ngaygu ngu joganɗa leydi ma ndi. Tu n'auras jamais la tranquillité. ɓe yino natirɗa non Côte d'Ivoire, ɓe yino wonɗa peɗora, ɓe yino ñande natuɗa Libéria, Sierra Leone, ɓe yinoma, ɓe andi no natirɗa, ɓe andi ñande arɗa, ɓe andi ñande bemma ari, ɓe yii ko wonɗa peɗade hande fiya wonu mi anda honɗum, a wonata ɗum aduna. Jamais de la vie. Kaydi teddintama aduna, jamais de la vie. Fodde wonki maki deƴali kama, fodde a natali ka leydi yimɓe ɓe hiɗa waccude kama, hiɗa faala ardude kama, hiɗa yewta fi ñamitiji ɗin kamon, hiɗa yewta fi adaji ɗin kamon, hiɗa weltori soriraɓe maɓe, hiɗa weltori canɗi maɗi, hiɗa weltori bowe monɗen e kulaji monɗi. Fodde ɓe nanirtama ɗum ɗo, a ɓuddinta aduna e jungo maɓɓe, par ce que koko ɓe jeeyi kon faalaɗa yo sendodo, on sendodota ɗum aduna. Partagez le live. Donc no tawa ko woni en bonnude, no tawa ko woni jiibitude deeƴere wonki men on, ko tawata kon piiji ɗi Allah waɗani en ɗin fi en deeƴu, bimbi Allah weetuɗo o hiɗen dogude, a sikkay ko ñanneɓe iwtiri ɓawo men. Hiɗen dogude pottitoɗen cuuɗi men ɗi, hiɗen dogude pottitoɗen ɗoygol men jemma, hiɗen dogude pottitoɗen sonnaɓe men ɓe, ko non woniri kanno nogude. Ñande o hiɗa dogude potɗoɗa kama, ñande o ñande, ñande o ñande si minni kama c'est très large. Suudu ndu walotoɗa ndon ko ɗum ɗon ɓuri fanɗude ko wiyete kon kama. Suudu ka waltoɗa ɗon ko ɗum ɗon ɓuri fanɗude ko wiyete kon kama. Ay waltogo ho da fala yawde ka an, wona suudu ka waltoɗa ɗon to, ka yimɓe maɓe, ka goɗɗo hulɓintama, ka a pirata fi yo goɗɗo andi no ban ko Allah wallini ndi leydi o yaajini ɗi. Si tawi ko ya jeeji goɗɗo fi yo jaɓe, o jaɓatama aduna, par ce que hiɗa jonna keɓal ma ngal ko yonata.
Merci Saïdouba, merci Chérif qu'on a mis le cœur partagé. Donc Arabi ko piiji tati jolnata bane adama ko wiyete sakinatu tumanina deƴere la paix la tranquillité si ala ɗum docteur ɓe ɓen ɓe neɓay huttudem si ala ɗum karam ko batini neɓay huttudem si ala ɗum politique neɓay huttudema si ala ɗum balɗe maɗen jumtata en wi ɗin piiji tati donc ko suɓetiɗi donc so lanni andude merci Diallo Youssouf we are not approaching what Allah give us exactly si a lanni andude deƴere alanama si wona hara a danki ka hewtitata ɗo baytu hom beɗon danke sa andi deƴere alanama si wona a danki ɗoygol magol si andi deƴere alanama si wona a suɓu sonnajo moƴƴo wa kazalika gorko moƴƴo vice versa donc ɗo ya naatude moɓugol ko a ñamata darnugo cuuɗi ɗi a walota ko imo dogugol hajjina nano e ñamo prends soin de ça d'abord merci mamadou prends soin de ça a teddata aduna a teddata aduna ay bingo kama sa wattani yila en yaltay ka cuuɗi men pour rien wallay no woodi woɓɓe moɗon wonɓe yaltude anda hay koni yaltande ma yalta ka suudu ma ya wala jindude pour rien ɓayi no yaltede no yahede restaurant ji no yaltede no yahede boite ji kañum gaddu no yaltude woko suka woko jiwo no yaltude ɗo mi andi goɗɗum no bonde deƴere nde jonnaɗa gon no bonde ton sommeil c'est important gonɗa yahande kon ça t'apporte quelque chose c'est ta vie na min suɓantuma mais ko gonɗa yahande no addandema goɗɗum si tawi alama addande goɗɗum andu no ƴettude goɗɗum e ma ko gonɗa jogude leydi ma ndi no addandema goɗɗum d'accord sino addandema goɗɗum ko andi ko yaltani mais si alama addande goɗɗum ko qu'est ce qui t'empêche de rentrer ko ange hombo ahodi a darnay suudu ko ange hombo ahodi a wonay milliardaire ko ange hombo marindi ndin ahadi a joganaki hay goto putere min namna fille hande je vis du jour au jour ce qui m'intéresse si weti bimbi je me lève ko Allah libi ka juuɗi an o j'utilise pour la journée le reste je m'en fiche mi joganaki goɗɗo puddere ko ɗum mi ñawlotako mi ñawlotako wowturu oui nous avons perdu cette tranquillité de la maison en wi suudu wona ka waltoɗa ɗon ton ko yimɓe ɓe andidirɗa ɓen tawata ko onon kafidi ko suudu ɓe raɗottako mo ɓe oma añude men ɓe sustama raɗade hay leɗɗe ɗen ka mum hendu l'oxygène andi tete canɗi ɗin ka mum foppo andi tete ɗum waɗi cellal c'est avec la nature cellal c'est avec le bio merci beaucoup. Merci Mr. Lama. Partagez le live, vous êtes sur la page de Nana Tchède. Partagez. Merci beaucoup, partagez. Merci beaucoup, Diallo Youssouf.
yaw joɗɗa miijitoɗa Allah no waɗanma ka deeƴa ida dogude sonnajo ma wiwi wo ko fi jawdi honto ida wonde ɓengo konnu waɗi wondo konnu no ala gam y a pas d'excuse y a pas d'excuse ko debbo doit joɗade habbo gorko ko 4 mois plus tard si feƴƴi ɗon wota innuyi ɗon e dewgal awewe on façon dewle ɗen ko enen jogii ɗum na dewgal oyano gaɗa o na dewgal oyano gaɗa oyano dewgal ina nanani ko couple zawjayni ko yimɓe ɗiɗo wonduɓe wona ɓe wondade ano ala dalil ala ganto kadi fes si koto si kon so wurta to wata wurte ga no si ton wonota ko wata wonde si ga wonota ko wata wonde nokku ko ange humbo ahudi ko be wona milliarde c'est là le problème d'abord ida sukkuda wura ha poma halne ɗo secret goto ko ɓuri hewde gorko no duuɓma ɗin towirta noon debbo ko noon wañira e ma point barre c'est naturel no duuɓma ɗin towirta noon ko noon yaltirtaɗa ɓernde makko no pottitorɗamo wo no distance woniri hakkunde mo wo ko noon fiima yaltirta e makko fes sona no sabu koye euro e koye dollar o e ma no wayndiri no distance woniri hakkunde mo wo ko noon fiima ñiddirtamo. Elle ne va jamais t'aimer. Peut-être elle est là pour des intérêts économiques ou sociaux. C'est tout. Ko sonnajo on tagira ko fiya te Adam alayhi salatu wassalam, il était seul au paradis. Aljanna on e fotude e labede kanko tun tawi fota kanko tun tawi labaka parce que wona o Allah ko be heɓamo sendoɗa ko weli kon si anda no wonde na ko heɓuɗa ɗo pium o ko heɓuɗa pium si ala mo sendoɗa c'est pas joli c'est pas joli ko be heɓamo sendoɗa ko suuduɗa ɗo oto walla bangal o ko suuduɗa oto walla bangal coñci labbaɗi ko ɗi labaka ka ma ɗi labaka ka goɗɗo no meddi noon sifade Allah on waɗi cuuɗi mon ɗin o waɗani on cuuɗi ɗin fi yonteji mais sa yehi ka religieux ɓe haalande ko ka suudu ka walotoɗa ɗon so on yaltaɗe e religieux e copie ko buye mo maya e niwre ɓeyna ka cuuɗi ka walotoɗa ɗon hiɗa walo e suudu mais tawa wona suudu ma tu te sens pas chez toi ida wonda e sonnajo ida wonda e gorko mais tu te sens pas marié way hida walo ɗanoɗa mais fina tawa way aɗa naaki c'est pas du sommeil parce que c'est pas tranquille. Donc si Allah inni suudu no yaaji si avion mangal jippinima ka aéroport ɗo ɗum haray no serti aéroport goo welo ndaaru hendu ko jaɓɓotoma ɗon ndaaru no siwrirta yaltugol ɗon pour aller rencontrer la famille ko ndun suudu nawna sellu naalde fimo ko ɗon balɗe maɗe juutata ndaaru si a yi golle iɗa acci sonnajo labaɗo min dalle restaurant a ñamata tu veux pas perdre de temps dehors parce que tu as une faim
kitatan no wodi goɗɗo habbiɗoma ñamete makko no ɓuranmo ñamti ɗin fof ka yaasi ɓandu makko no ɓuranma ɓalli kala sonnaji wonɗo ka yaasi sakinat anditi an sonnaji siɗa habbi gorko hiɗa andi simo arde mo neldorde hiɗa andi ɓandu makko no ɓuranma kala ɓandu gorko ka hoore leydi ɗo ɗay noon komo kala yaw koyo bayanno artara no waywa babba lubaba e yoɓo facture ɓe gatidira donc haray ka raɓɓendingo yewtere ɗum ɗo ko sababuji tawɗi hande en ɗuytorama ko wiyete kon deƴere wonki sa daari mawɓe men ɓen ɓaawɗo a taway wonki maɓɓe ki hino deeƴi cellal no ton dimu no ton juutugol balɗe no ton si en taskike moƴƴa en taway go'o hiɓe hoɗi e nokkure deeƴude cuuɗi maɓɓe ɗin a tawi hiɗi deeƴi sonnajo ɓe no waɗana suudu sonnajo ɓe no waɗana suudu gorko no jogani hoore mum kay borrumo wona hiɓe ƴetta naada nokku ngotu nde minnuma sonnajo ɓe no waɗana suudu sonnajo ɓe no waɗana territoire ndaari aljanna mo wonɗen dogde ndaaru aljanna mon ɗen dogde goɗɗo naata 20 métres carré naata ɗon sonnaɓe na dara inna wonɗo fulawa andaduna sa feɓɓiti ñande wo ko piiro e ñawoje 20 métres carré kanko e ɓikkoye makko fof e sonna fof ko ɗon mooɓi e hoɓɓe e gordo garda bogoroje no ferma nano e ñaama kaso labama jowɗo wiya goɗɗo wonɗo ko aljanna hakkunde canɗi e leɗɗe e boowe e hendu labbano e ñameteji liberté total non andagol on kadi hoolo ɗum on kadi nanno ko ɓe mbiya ka gaca ko waɗi ɗum ko ɓay en dogi en pottike ɗin nokkuli ɗi Allah waɗani en fiyen deeƴu ko non woni haye bana adama no artika mum sanga ɗanagol himo poyo payannade sarne nandanamo no naɗa fijude Allah si pay kum fijade moko ba fijay ina fijude kika laare nde duuɓi capanne wonde fijude pay kum fijade wallay ko moko ba on fijata moko ba si fiji a halkay woni hoore ma abi président de merci jemma sanga o duwa ɗanade o yaha o ñawlo ñamande o feeta ɓe naka jinna gañaga kayra o yaha o pooɗa toppet pooɗa piiji ɗi moƴƴanama o bugo ka infection ji woni ɓe nako ñanne haray mo ñawli ɗoyngol goɗɗo acca yawgol wonda e sonnajo moƴƴuɗo yaha o suɓo o kannase ukkomo yiite bimbi e kikiɗ goɗɗo salo suɓagol gorko moƴƴuɗo mo wonda o yaha o yetta kannase par ce que ko dewgal o faala wona moodi wona ɓengu on ukka mo yiite kingeyi ɓenne ko ñande ñande woymo ka question réponse may donc haray ɗum ɗo noddi en moodi ko suudu darnante ko fii ka fawte wota darno suudu fii darni leydi darmi karmo fii barki ko yaltante ko fiya yaw ɓeydoɗa tinna arta yaha ɓeydoɗa tinna c'est-à-dire ko yaltu fii no manki gandal no manki jawdi no manki pinal no manki yaltu yaha ɓeydoɗa e majji tinna arta si a woni ton a wuuri ton mi wondiri Allah tagdo Allah on ko ha perduɗo
mi wondiri Allah tawdo lamol sa wuri e kodu yagal ha a maayi toujours perda mode ko foti e ko weli a faɗi ɗum aduna ko foti e ko weli ɗum a faɗi ɗum par ce que koɗo ko huluɗo fewndo ɗo koɗo ko e kulol wurata ha maaya kaka ma holotoɗa. Je ne décourage personne de partir. Min nami wajotoɗo mon frère. Nawna seddi ha hande wajaki goɗɗo. Je partage mes idées. Ne t'inquiète même pas. Nami wajotoɗo yo. Feƴƴe nden toɓɓere ɗon. Merci Diallo Yusuf. If you have money, you can buy a house, but not a home. Thank you plenty. If you have money, you can buy a watch, but not time. Thank you plenty. Diallo Yusuf wi siɗa mari mbuuɗi ɗa wawi sodde galle a wata sodde suudu hoɗo. Thank you. Siɗa mari mbuuɗi ɗa wawi sodde montor a wata sodde waktu. Merci Aliou Balde, salam à vous. Donc toɓɓere men ɗimmere c'est très important. Joni noon ko honno heɓirta ko wiyete deƴere wonki. Andiɗa en yewti sababuji wonay ɗi somboɗin yalta e deƴere wonki. J'ai accompagné beaucoup de personnes. J'ai accompagné des personnes très riches, des personnes intellectuelles haut gradées. Na wonde haray miɗa jangi ma miɗa ɓuri ɓe goɗɗum. Mais parce qu'ils ont compris que j'ai un peu de la tranquillité, il va falloir me sendoda ce secret. C'est tout, hein. Mais quand on me parle de ces gens-là, malgré Fikala, Hibejogi, Djaoudi, ils ont des noms, ils ont des noms. C'est des personnes qui souffrent. Hibe warbi, hibe warbi. Hibe warbi, ibi tati di mihala malo. C'est des gens dépassés. Parce que ils nati et burn-out, c'est-à-dire ils ñawdi problème ji be papa solution maman solution be ñawdi joni kambe tigri be nati et problème il y a personne, il y a plus d'énergie. Be nati et dépression, isolement total. Ils n'arrivent plus à se concentrer dans ko dum yete burn-out. Joni non comment imeno inde ko guerre kono te no winde be o no yakke vous enfoncez les gens là parce que be chaque fois woni ko des zombies. Ils ont acheté des thérapies, Masha'Allah. Hey, Kenan, il faut accepter de te reposer pour récupérer. Il faut accepter de reculer pour mieux sauter. Kenan, jabu yelti tagol, fuɗɗi tagol, sanzugol, waynondirgol le woɓɓe aritugol golleji gono ton effacegol woɓɓe kan gurdam ma. Il faut recommencer des fois la vie. Merci Abdoul Diallo, Paris Abdoul Hamid, merci. Joni non. En ƴetta e toɓɓere men ɗimmere nden kon ɗum watta bani adama deeƴa ara non ɗum kala bani adama jikkinorɗo yimɓe ɓen bandi o heɓay angal deƴere, il sera déçu. Il fuɗɗito. Celui qui espère trop des autres finira déçu. Yawindan ɗo wallen parce que mi anda ko ange hombo awdi ko fokkitata mi anda ko ange hombo awdi ko beeni ko ange hombo awdi probléme on ka nder ngandi ma woni kon non habbortoɗa yimɓe ɓe kon non wiyata be yaltita ka yimɓe ɓen habbima ɗon ta habbor yimɓe ta jaɓu goɗɗo habbore yaw itta ngal jolokowal ɗon taw hawka mo innima ya hunjo qur'ana landimo simo hunji kanko landomo simo hunji kanko mo innima hajjino e kar landimo kanko so hajjoyi mo inni darni dar landimo si o darni
kala jikkinorɗo yimɓe ɓen goɗɗo no jikkinora goɗɗo, mais pandi ko ñaw. sa jikkinorike politicien pandi, sa jikkinorike ko alajien koye jooma jawti, sa jikkinorike wo ko moodi ko ɓengu, sa jikkinorike wo ko leyɗe, yaltoy ɗum par ce que ko ɗum woni arde ɗon ka faamude tranquillité ma on ko hoom, tranquillité ma on ko ɗoygol moƴƴol, tranquillité ma on deƴere ma nden ko dewgal moƴƴal. par ce que siɗa naat kala neɗɗo mo jikkinora yimɓe ɓen, mo habboraki yimɓe ɓen, Allah juhiray mo moƴƴere toujours. C'est comme ça dans National de vie. Hein. Il y a des gens qui m'aident, il y a des gens qui supportent cette page, je les remercie. Mais il faut que je juhiray woni nawna seli. Donc c'est pas quelque chose que j'attends. Quand ça arrive, c'est tellement doux. Hein? Si tawi celui qui n'espère rien sera surpris, c'est-à-dire on tawɗo habboraki goɗɗo puutere, Allah juhiray mo tum moƴƴere immorde yimɓe ɓe. Goɗɗo wurina so andi hiɗa habbori mo wañete, goɗɗo so andi hiɗa habbori mo wañete, ko Allah tun andata hiɗa habbori mo o yiɗe. Par ce que ko jogui kon kanko na ko lannata. Mo mari magasin ji ɗi udditaki taw, mo mari magasin ji ɗi udditaka taw, mo faalajo yaltu nder ton, kono ko hombo jaɓat yimɓe ɓen koye diina yimɓe woni na e diina makko kan, ɓurɓe ɓen na fo, va pas généraliser. No satti noon ka réalité no satti nde bani adama wonata hara o habbora bani adama ɗimmojo makko, mais yo taw wona ko feƴƴiti, wona ko tawata no si waɗani mi wartata, si waɗani mi nanane ta hewtane taw. siɗa faala wonde bana adama mo deƴa, si tu veux être déçu, ƴettu espoir ma on fop waɗa e goɗɗum ma waɗa e bani adama. e ɗum ɗo wonir ni, yoɓe wonir ni, yoɓe haalir ni, yoɓe ɓannin ni les calculatrices du futur, yo yaaru ni, yo naatir ni, yoɓe ɓaaro. adna on na noon Allah tagiri adna o. Merci Roméo Mamadou depuis l'Angola, merci Mamadou Saïdou Diallo, merci Sali Madou Bari. Non, adna on na noon tagira ko religieux jon holluma ɗum, ko ni duwira, ko ni du, non, ça c'est le religieux. Allah tagudama on no andi ko ƴawa cippo woni ga, ko habbaki no waɗa, moƴƴuɗo no wona bonɗo no wona, ko Allah holluma ko religieux jon ma wiide malaika wa robunka nayo fu change. Non, c'est pas vrai. Ko woni gonga kadna ɗo ko waylagol, c'est le changement. Kala mo changeota ko o feetay. Ñande wo guri kesi no ari kiɗɗi no maayi, ñande wo ƴiƴan kesan no ari ɗama no maayi, si ɗum acci ka ɓandu ma ko ɗum wiyete cancer. Cancer nangete joni. ñande wo kesun no duwa arde ka ngurdam ma, ko a habbaki no duwa arde, si araɗi ƴewti ka maya dépression mentale. wawa politique lagine, si leydi woni koko anda kon tun ko subhanallah, kesun arata koko anda kon tun, ñande wo koko anda kon tun. sa wayi noon a halkoto, a waɗe leyɗele Afrique a halkoto net. Il faut des fois avancer, il faut évoluer, il faut changer de paradigme. yawre bobina ndi ngandi ɗe hoolare penale ɗe rondaɗa. siɗa faala halkade, jooɗo habboɗa, jikkinora goɗɗum, yo wonu no faaliraɗa noon ma goɗɗo. Bappa si a waynodirama ɗon a neɓay jangude lawulla, ɓay a wata wide la ilaha illallah, a neɓa jangude lawulla. karama ko batini ñamay bile ñamay hunde nelle wonata no faaliraɗa no. Il suffit juste de s'adapter.
Dans la vie, il suffit juste de s'adapter. Les intelligents, ceux qui s'adaptent. Na jango be wiete intelligent de. Wona ko wiete ngamen do intelligent marbe hakkil. Mardo hakkil ko on faamudo ko ni Allah muiri ko ni duwa yarde. Ndara nafoore mun de nder ton soña feƴƴa. Bi piiji ko habborto ɗo yimɓe ko ɗum woni ma nawninde. Wallahi billahi ko habborɗa Europe kon ko ɗum ma nawninde. Ko habborɗa Occident kon ko ɗum woni ma nawninde. Ko habborɗa Angola kon ko ɗum ma nawninde. Amma wonɗo ton ma ko habborɗa leydi ndin ti ko ɗum ma nawninde. Ko ɗum ma naw ko habborɗa politique kon ko ɗum ma nawninde. Sekiɗa happi yo politique wawni yo alajjikaari wawni yo monsieur Gadani yo France wawni mais a way figa maya. Wallahi a maya. Si a mayi ɗum kadi Allah sunnate ko. Vos attentes koko jikkinorto koko habbotoɗo ɗum no wawi wadde makko boni ha sikka ko a kataɗo ma ko guere jokkum. Par ce que Allah heno no Allah kanko o huwondirta e ma non ko ɓennata kon gratitude, yettugol nemaji makko ɗi ko e ɗum ɗon o waddata nemaji ɗi. ko ɓe yiɗnata kon kufru, yettugol nemaji makko ɗi ko e ɗum waddata ala manque. wa in shakartum la azida ko c'est conditionné. Si vous acceptez la gratitude, il ɓeyda. L'ingratitude mi ɗuyta. Modi sa ala oto hiɗa mari koyɗe, sa ala radar hiɗa mari gite, sa ala visa hiɗa mari ka iwɗa kollanji konjoya kufa kankalaɓe mamun timbo beyla sigiri hiɗa mari ka iwɗa. A anda hiɗa mari goɗɗum taw si Allah ɓeydane. A anday taw hiɗa jonna goɗɗum. O janfiketa o fodilango hunnani ɓe wino ɓe naɓay kaare ɓe wino wajjinaylam. Kombo wima seppota ko ya Makka? Ko hombo wima seppota ko ya Makka? Kombo wino ma seppota ko ya France? Kombo wima ɗum? Kombo wima wata yedde ɗo welo mum yaha? Kombo wima seppota ko yaha e Angola? Kono habbantona yimɓe ñanne cannibal. Wina mi laama ko adi an yaha laamoɗa ka wata laamade. Ko adi créé appartement o laamoɗa ɓutnana yimɓe. Wina mi laama hadi laamoɗa an. Ko adi an laamoɗa. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller prendre le pouvoir? Kono habbotoɗa. Nations Unies wan puissant ko a minoritaire. Kono ɓuri fande ka leydi vous êtes majoritaire. Taji maɓɓe ala e ɗum. Kala woni ɓe wiɗi ɓe daaray woni. Parce que kamɓe c'est les minorités qu'ils sauvent. Ko ɓurɓe fanɗude ɓe duwa hiwede na ɓurɓe ɗuɗde ɓe. Joni noon sa ndaari gurdam happiɗo a taway o ronki yigol projet ji makko ɗin ala ɓeydade. O ronki yigol ɗimmoɓe makko ɓe ngala wonde kaw faala ɗon. O ronki famille makko ngal fattodirgol e maɓɓe. Tu seras toujours dessus ha ñande yaltuɗa e contrôle gol yimɓe. ñande yaltuɗa e wigol yo wonirni wo, yo nangen wono lewru, yo lewru wono koode, yo lendi wono. ñande yaltuɗa e ɗum wo a tawtay nawna selle thérapie dans le paradis spirituel. Yo nde fedde jaɓu, yo nde fedde ko gonga, ko nde fedde fedde ka Allah.
fedde ga Allah a weeti joni noon ko honɗum famata. Toi, tu es très dangereux en habbiɗo e goɗɗo woniri no faliraɗa non, parce que hiɗa faala ɗimmojo ma on, famille ma on, ɓengu ma, mawdi ma yimɓe ɓen yoɓe wonane disponible ka falla ɗon. Hiɗa andi ko nonɗaɓe wadde ɗon, tu leur prives de leur liberté d'action, c'est-à-dire a jattiɓe ko wiyete ko liberté d'action, yoɓe suɓo ko honɗum ɓe faala gollude, ɓe suɓo ko honno ɓe faala, a jatti ko Allah jonni ɓe ɗum, ko Allah jonni bana adama, ko Allah jonni mo ko ngayni no ko an jeyi, mais an yiɗa huɗo ko ɗum buyi a yiye no wiya no tooña no janfa kaka religieux jonteteɗa gonga. ɗum waɗi si yimɓe ɓe ngari waɗugo thérapie ko ɓuri sattude maɓɓe ko tuma wiwɗaɓe c'est toi le problème. Ah non, sa wiɓe c'est toi le problème heƴata e maɓɓe e ko ɗolle ndikkata. ɓen nanno darale kala kamen yehi komin woni hettude gonga, wala c'est le religieux ça. Religieux jon ko waajotoɗo haalantama ko mettayma. Nelaɗo wonano waajotoɗo de ko yottinayɗo, o sendiray waaju e yottingol, ballaga ko yottingol, waaju no serti. Voilà, yummama jiɗa faala waaju, ƴawida yummama, bemma, karamoko ma, ɗimmo ma, hiɓe andi tanama on, ɓe memata tanama on. Siɗa faala waaju ta yaw thérapie fet, ta memu thérapie yaw mocco. Waɗugol ɗum no finissons par nous brûler, c'est-à-dire a sakkitoray sunnugol hoorema, o dépression mentale mo marɗa, o nawnare kulol, o OCD, o PTS ɗi marɗa, trouble de personnalité, tout est lié à ça. Koko wonaɗa wiyede ko jinna wiil ariŋatima, koko wonɗa yiide ɓandu ma ɗum a finay bimbi fof no peɗa, na gotol ma peɗade ko amoni peɗitade. Tu n'es pas tranquille dans ton cerveau. Donc cerveau ma on wiya juuɗe maɗa en jemma ɓay ngen nagge ala jaɓude min faltodira peɗale ɗi seekumo o ɗani jungo ngon hunde ala fof mona ɓandu ma ɗum fof mo nani kema jungo ngon seeke ɗon ha weyta enaje jinnaji ɗin peeɗi ke hombo peeɗima hombo ça fait des cauchemars. Donc yewtere nden ɗo fof ka raɓɓindingo yewtere ne dépendait pas des autres. Faites beaucoup attention, parce que ko nder ɗum heɓoton kadoji warayɗi on, ɗum heɓoton dewle bonneyɗe fimum, heɓon yaaduji halkayɗi on, heɓon wondigarji jiiɓayɗi on jiiɓa ɓiɓɓe mon. Si bane adama duwa jooɗade miijito ko honɗum o duwa suɓade ko wonay ɗo baba ɓiɓɓe makko ɓen e nene ɓiɓɓe makko ɓen, parce que tes enfants ne vont jamais te pardonner. Puis honɗum sa heɓi ɓiɗɗo ben makko no duwa wonde ɗon, ça contribue beaucoup à l'éducation de l'enfant, yumma makko no duwa wonde ɗon. Donc sa suɓali le finalement ko an tunne ata ɓiɗɗo ma, et ça va l'affecter toute sa vie. Acce asgol gaburuji monɗi ko ɗum ɗo woni asgol ga an tigre asa gaburuji maɗi. Bane adama ala puttere, bane adama koko wuddi, siɗa faala jawdi yaw ekkiɗoɗa métier ñawda probléme ji, tu apportes des solutions, des services et des produits, terto habbaragol leydi, terto habbaragol yimɓe, terto habbaragol politique. Waɗi hen Allah no addi ko yonata. Wallahi yawgol daro hande bimbi min nana selli min ma yaw immo daroɗa hande bimbi daroɗa nartoɗa ka darorgal landoɗa hoorema yafafu e inna j'arrête tout ces conneries. Wallahi aray 50% de tes bagages ji ma ɗi a ceppiniɗi fuɗɗora noon dankade ko wiyete ko home suudu ɗoygol jamma
dewgal moƴƴal. Il faut prendre soin de ça, parce que siɗa ngil vitesse wiɗɗa yiyata ko men malan ko ɗaɓɓa e nde ɗo yewtere fop ko ya ittu yowgol jikke maɗen e yimɓe ɓen, kan ɗon dina wiyete dina yimɓe. Artira jikke maɗen e hoore ma, ko kan ɗon dina wiyete dina Allah ka. Ko ɓuri hewde ko inna hiɗen tooña, mais ka haqiqa ko an woni toñowo. Kombo wonɗa toñude ko wonki maki waɗi siɗa mari ko wiyete ko maridu nafsi, nawnare wonki ko tooñe. Wurno hulɓinade e tooñe fo ko ñawdorgol kadi fenade. Wiya iɗa wondi hunde nde a wonda, et ils vont te faire payer. Merci Amadou Salim Diallo depuis Libye, Tripoli. Merci beaucoup. Wata hulu ko habbaki kon hiɗen neira needi koyen hebilano koyen habbaki koyen prépare ɗum e ɗum koyen waɗi ɗum wata ɗum ɗo waɗa terto. Il faut essayer de vivre le jour du jour au jour. Kono nawna selle wuuri si weeti bimbe mbiɗa andi ngal ɗo ñallal ko artike, ngal ɗo ñallal kan arda e probléme ji mo, ngal ɗo ñallal arda e solution. Kono min mi wuuri, c'est à dire mbiɗa andi ñallal ngal arda e nemaji maggal, ngal arda e albalawuji maggal. Landi e nder albalawuji ɗin ko fiinagol ɓen feƴƴa. Wota naatu e wigol ɗo kala ko arata ti doit régler tout, kala ko aroyta iɗa doit andude piiji ɗin fof ɓiɓɓe ɓen rewɓe ɓen jawdi piiji ɗin fof no doit waalade ka doit waala. Hiɗa anduno a heɓay koko jogiɗa, hiɗa anduno a wonay koko wonɗa hande. Sa golli fi hande haray a waɗi ko halfinaɗa, janngo aray tawa tu e préparé. Mais sa gollali fi hande aray tu wiɗa le passe ñande o miɗa waɗa, donc fitiron kadi boni. Ko honno noon anditirta kalannode yewte men, ko honno noon anditirta an gurɗam maɗa ɗan deeƴa. Ara nun ɗon ko toma fuɗɗiɗa mijade, hay simi mayino fuɗɗa mijade fi ɗimmoɓe mama inna hay simi tawano e ɓen, fuɗɗoɗa yalade mayde wota warto fi honɗum adna on no weli ha, kono wonɗa yirde adna on noon e ko habbiɗa ko e ko wonɗa doga mi anda sa ñawli yimɓe ko honɗum e aadiji jogiɗa ko ɗum tampinma. Si ala ɗanade ko mande ɗa hatto jini e thérapie woni ko sadi thérapie ko mo yewtida, heɓa goɗɗo mo yewtida, heɓa goɗɗo mo sendoda, na ñaawoma na avocat jo, na naadoma yiite aljanna no, wona suuɗoma gonga na wajotoɗoma, ko heɓa mo yewtida mo sendo mo a suuɗota ko woni ka wonkimma, mo wirtatamo a wata andude fuu. Tuma fuɗɗiɗa hoyde koyɗi bonɗi ko kañum noon wona probléme mom, parce que ko c'est-à-dire ko gurdam maɗa dans le spirituel, gurdam maɗa ko suuɗi e gurdam ma ko ɗum gande maɗi woni wadde image waɗa film addane ɓay gurdam maɗa no jiiɓi ka home ti a échoué, ka ɗoygol ɗon arati, ka bugagol arati, donc gandi mandi no filma ordonnance ma o addane iya goɗɗo no ɗe goɗɗo no raɗoma goɗɗo no naate ɗo boddina eyi wona jinna ko ordinateur umma ko woni jiibike. ɗo garani hande ko ɗo wonde ngattude mbeɗen salmina kala wonɓe ƴettude thérapie fewno ɗo junngo amen partout dans le monde. Mbeɗen salmina sponsor ɓe amen ɓen fop wonɓe sutende oɗo page Nawna Selli thérapie ande no woodi dariɓe fiwo taw page ɗo ɗano. Mbeɗen weltani on, mbeɗen tori Allah subhanahu wa taala yo reno nokku ko woni ɗon fala faalaɓe artude ka nder ndiɗo leydi yo Allah newinanɓe, kala wonɓe ɗaɓɓude kaydi yo Allah newinanɓe.
kala on ɓe sodde lekki ɓuuri e jungo amen yo Allah hayfiniran ɓe cellal ko heɓi noon nde ɗo yewtere ko Namna Chirti Thérapie. Salamu aleykum wa rahmatullah.